ka khat khandai tarik jong banai Julai jong snem arja rupsan kadai kasngi bansa jingkan mau ya ki parlok lawan ki bala don banta hakani ke jing khwai competition ka bala penlong hamaulang ren kenchi bat ka ban kong e ngas ngeu ban ai khoblai ya ki nong penyai jong kani ka fishing competition ya ki nong seng bahakani kasngi kam don kanu ka jing ya klumar nadu kasngi bu jaka hadu kasngi ban sam ya ki prash ni ya kata karisol bat ngakit bok ruwiang ru ya gitu ki parlok rawan ki bom yo hakani kasngi persyang biang cisin kasngi te pin sayo bai lara don biang pakum kini ki jingseng khwai lada pidon kalat persyang biang hakawai kasngi pin satho shun ban yo ya kata ka chilak ni ka arlak ni ka phaulak ni ka daki phaulak ru pila ban yo te yai kerchan ya kani ke YouTube channel le jonga te tangkini kentin kulai sibon kulai jarmu ngala sot ya kani ke video clip na ka YouTube channel kabal ai kerteng rilum khasi channel 2 te perlok phila ban pe jane pe ki badang yang rukidon ki balayo do kha rukidon pe ka jing bun ki paj baro sau teli gini ki pung landap pe une ru perlok layo wei ka dokha lamut no ban lek theo o kitu chatur pe o ka jing itnat a de kani thela dai ka ta spot ka he tam hapo rikasi jongi te yai pe gani ke video hadu ka bukut hangni perlok philei yang gini ki perlok rawan ki jongi kilayawo para rawan pe kidang ya law itu kusai pe kamdon kanu ka jingya nia ni ka jingya currency sang pe perlok sngap perlok pe ya gini pe utai chatai udang yo dokha pe o to vilai pe chatai udang kawang do tu ga tongsong ban tong ni dokha to lara dokha pe to la kap dokha to kibadang chusyong chu yang roladon to perlok kini lewo ma lampan dep law du meneru to kajing bun kipai anini ngada i tang menta badun bun paj du kane pe kita style la kar khai ki dokha thlap trum tlam to la tong to la yo e kalak to la yo be ji consolation te kajing ibang to kar khai ki dokha adidi tip top ha adide pe gitu ki phong saur don ki phong stem don ki bopong tu pia ko boy regidon adidi to tangatola wan ya rapor wa kuai ban ya shimlam ya kena ka badu tanah sidi kena stop stop hai hasil bro